zlatni brak. Ono znači, tipa, umjesto prstena, dođe pred nas plaća. Ja se pristajem. Tako da je. Ali, u izbornoj kampanji, ja sam uvijek govorio, mi moramo imati jednog snažnog, čvrstog lidera, razumiješ, jaku osobu, prejako se nećemo ostati, a ne mislim na i jaku faktoru šta trebamo imati. Mora biti kombinacija, idealna kombinacija političara. Šta je za mene mora idealna političara? Prvo, kad idu Mlađan Bogić, ona, načinom se na njegov kad se pojavi, pa oštro osudi, razumiješ, to nema prsti čovjek. Ja mislim da on došao u Krenju, on se izgubio. Vjerovatno. Ili recimo u Gordonu Sopjensanića. Svakako tako. Ovo mene početi kao oni studenti prava koji su 12 godina studijeli. Sad imaš ono, pozornosti, srce recimo. Sad imaš, kao ono kad imaš dijete, maske čak imaju u kući. I ne, mali ruči jedna, ne. On je grud, ne. Sad nije on glup, znaš, nije glup, dobar je on. Ali ima onaj izraz, u mojom selu kažu čulav malo, znaš. Nije on oštar, nakon malo čulav, dobar je on. Ali sad, daj sine, samo da vrši to jedine, nemoj znaš. Nemoj s vama i tako jedine, u Orlicu, u najbolji se vrši. I ja mislim vidiš ono da 70 godina ide, ovdje tradično su šlapu. Promjene, i tako dalje. Mora upornost organizati. Ili recimo, neposrednost Milorada Dodića. Ona neposrednost. Ja mislim, kad on dođe kod Vladimira Putina, kada dođe kod svog Jerana nekog, ja ti vlada, ja ne. Kako ovdje postavi, jesi dobro ovo. Ja sam mislio ovo isto, ja ne znam. Dobro. Kaj je ovo rapi ovdje? Ili recimo, šta mora da ima elokventno pitanje. Moja akademska paprika pripada dodatna dođe. Majke, i ona akademska dođe kaže, znate što ovo je? Ovo je lijepo, je ovo što ono. Bio sam malo u moći kod putina nakon pasao. Bilo je lijepo kod koji si ilu. Šta mora dalje ima? Seksi objektivan. Ženstvenost ona. Ona meni, ja se gledam kod kraja, izgleda kopat u suce 90. Gledam sam filmsku tipu. A sad sve se ne zne ima ono, kaže, sa podiju srpske. Koda su se spremali svjetsko prvenstvo. Kampanja im je bilo kod 98, ono napred stvari. Slično nešto. Šta dalje mora ti najdama politika? Ja to kažem naredno za mene. Niko ja ne nami energija mora stvaći. Ono njegovo, ono zustrinu. Ona, ti vidiš pući, da će se pitanje. Pa se pogleda mi prijedi, možda pa često, pa to zna da se dobro u tumu se pojedi sa tebi. Ja gledam sve se ovo zna stvaći. Uzbudimo je to srpski podnici manje. Stvarno su na napad konci. Ono kao da mu krasti padaju, kao da neki si noćno ti spavaš malo. Spavaš, kako je prijedno konci. Plaći mi moj ti, ali zaista, ili šta još mora da ima? Mora da ima usne Aleksandra Vučića. Evo, nista ljudi. Te usne, pa ono, znate. Pa on ne mora govoriti ovi narod o usnama svojim. Pa me gleda, ja odmah vidim govor, volim svoj narod, volim svoju zemlju, pa sastavim prste one. Tako da je, mada i on ima ti, šta još treba da ima? Dendrinu Tomislava Nikolića. Dendrina. Tako vidiš ono, legenda, čovjek se selja. Majke mi kad pogleda, razumiješ pa se gleda, sad što vidiš ima onu pačenicku dušu. Razumiješ? Vidiš da je radio na svoju, na drugi manji. Pa ono kad pogleda pa mora usna da
se kredi kao da se zapadno. Tako dalje. Voli, kako nam dete poraslo, postalo vedenaša, travni, ne, treba da ima put, znači Žina, Tome, Nikolića, onda. Dalje. Ja gledam sad kako su on to na plakatu, pa kako se reklamiraju. Recimo, baš sam našao, vidio sam plakat i ovako Ivanić u Srbini, a po strani je Crnaga Ciborenović. Ja sad vam sjetio one stare dobre glavo klanja oko klanja. A Ivanić na onom plakatu, ko može mi izgleda? Sad treba ovdje ima one teorije. Na promjene. Reći samo da osjeti. Ima još nešto. Dalje. I recimo se sada to ovo je sad mlade. Žene ljudi, sve da mi ja što. One jači. One čisto na plakatu, ko da ja mislim neka kozmetika se reklamira. Neka akcija za neku temu. Još malo više sve ne Nikolić sa ovako. Neka stranka tipa, kraja tam udruženje srpske djece, hoćemo svi pod parole. Onda recimo gledam plakat onaj čelari iz ZDA. Kako se Cike ima? Salkić. Bravo. Čovjek kao da reklamira kondome, majko. Znači, kao, plakat je kao podrška Borčiću. Vidiš ono njegov plakat, ja volim kupiti kondome, da se ne izgleda kao vama. Ne, oni. Ali, znaš, šta da ne, znaš, mora biti hrabrost. Hrabrost. Draga nam Marko se pao. Hrabrost mora da imam, da se suoču s svim nedaćama. Evo, recimo, najavljuju svake godine neki smak svijet. Ima, ne znam, samo bio onaj Vinke Majne, jako. Pa najavljivo Vikinć. Ja tu Vikinja više nema, ne već. A recimo onda, smak svijeta. 2006. kad je došli istu. 90. godine kad su parlamentarizam, najava smaka svijeta. Ali kako bi oni, da nas obavijeste da dolazi smak svijeta, da je smak svijeta došlo? Kako bi, recimo, sad ja sam zamišljao, kako bi to bilo sad, dolazi smak svijeta, nema, sve i sad, naši političari, vođa, naš, treba da nas obavijesti da dolazi smak svijeta. Recimo, kako bi reagovao bilo na dođe? Ko je smak svijeta? On su, kako bi recimo reagovao ovaj ljudi? Pre svega, srpske stranke, kako bi recimo reagovao na svijeta, recimo, Ivica Dačić. Ko bi rekao? Ili kako bi reagovao Mustafa Edija Tejić? Mi muslimani ne vjerujemo da postoji smak svijeta. Imamo mi naš muslimanski smak svijeta. Kako bi reagovao Bačin Izetbegović? Znate koji se to kuhina sela? Otvorna Beograd i Banja Luka hoće da doneli ovdje smak svijeta. Ja im poručujem, neće biti smaka svijeta i neće nestati muslimanskog naroda. Kako bi recimo reagovao Vojislav Šešelj? Prije svega, želim da vam kažem, taj ispunak smak svijeta koji hoće da dođe ovdje i smati srpski narod, odmah da mu kažem da se vrati sa naših prirodnih granica. Jer znate dobro da je smak svijeta nekad bio Srbin. Koji je to se uzeo na svetovsku religiju i prodao svoju veru za neveru. Zato može si nas sve to da nam
Kako se reći? Ja sam majka za razvijanje infekcije. A dobro, da ćeš što? Kako bi recimo reagovao Čeda Ivanović? I zato što nisu sređivali s Svetom Evropom, zato što se dolazi na sveta. Da je sva sveta zna se odakle je to iz Miloševićeve politike 90 koji sada vodi i hoćete nam doveći sva sveta. Zašto nema svaka sveta u Briselu? U Evropskoj uniji, jer su sređivali sa svakom svetom. I naši susjedi. Moramo da se izvinemo tom svakom sveta. Kako se reći, Boris Tadić? Kako bi recimo reagovao Aleksandar Vučić?